Dobrodošli na video pucanja koji sam obećao da će biti Airsoft pištolja. Valjda ne trebam objašnjavati kako se puni, magacin je već prilično pun, ovo je samo još 2 kuglice da bi bio skroz pun, 24 stanu u magacin kako sam govorio na prijašnjem videu. Sad imamo ga u pištolj i prva je kuglica u cijevi. Imamo mete, par saksija i papirne mete, pa šta pogodimo, pogodimo. Prazan. Magacin opet napunimo, kad ga vratimo, samo slide lock opustimo i možemo dalje pucati.